یک ای پیمه بنیادی علمی اشانه نیست که آیا ای خبره باور بکنه اینید که آخرت پیدا گی قیامت پیدا گی اچھا ہوتی بے علمی قیامت منکر چیکہ قیامت چاہینی علم و احساس حدا گیش درت بل هم فی شک منها انگا دیگه خبر ای هم هستن که قیامت آئے گے بابتا اینا شک و شبہ تنه دا وانا باور کنا یا نہ کنا کہ ہم چوشی چاہی میرے نبوتا کسی کہ میں میری درانی چمانی چیرا مرگے پیدا بوگے پیر بوگے عاجز بوگے بیمار بوگے قسمیں تبدیلی انسان وجود تہا وتی نزدیکے نانی تہا وتی میتا کو حلق ملکے تہا گند گئے بل ہم فی شک پدا ہم شک و شعبہ تہا پیدائش بابتا بل ہم منہا عمون حقیقت شنک آخرت بابتا ای کور چیزی میں نہ کہتا پیغمبر آئینہ سمجھے گے کوشش کرنے گئے آئینہ سرپدی دے گئے وحی الہی آئینہ علم دے گئے بلے پدا ہم ای بابتا آئینی معلومات تنود سر نبی مننے کے بدلا گوشتش چی وقال الذین کفروا ہما کسان کے کفر رہ گچیں کرتت ایمان بدلا چون خبر کنید شما اذا کنا ترابا وقتی کہ مرگا و رند ما حاکبیں و آباؤنا میں پتو پیرو کے قبران تہا یا کجام پہ میں کہ ای دنیا زندگی درخت کنو در کنک بوتا گا آہم ریزان تو ہاٹ ہیچ چیزیں چاہے نی جان و وجود پشت نہ کپی آئینا لمخرجو اینو بوگی خبری کہ مارا شما ایگا پا بوشے کہ مارا پدا دوبارہ در کنک بیت زندگی حالتا زندگی حالتا زندگ کنک در کنک بیت چون ای کار بود کہ وقتی ما ریزنو حاک بینو ہر دن ہم ریزن تو چیزی چمیں جسم و جانا پشت نہ کپی ہیچ چیز زانگ نبی نہ ٹکی و ثبوتے و نشانے آئینا لمخرجو چوبی کہ ما پدا دوبارہ زندہ کنک بیت میں پتو پیرو کھا انگا وتی اے انکارو نمانگے تہا دو قدم دیما شتن تو گشتش لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل مرچی واجہ آہتا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرچی واجہ آہتا و مارا بری یک خبری گوش دار میرے فلان میرے چھ بیزانا پر مر گیا ہوتی کلن زندگی راہ و جہاں بدل پہ کرے ہوتی رسم و رواجیں یلا بدے گوشتش کے ای گپاں کے واجہ جنگائیں لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ای گپانی و ای پہ میں خبرانی قول و وعدہ مارا و میں پہ تو پیروکانا چھدو پیسر ہم دیت بوتا ہنو وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبران کر گئے پیسر ہم یہ خبر بوتا یہ خبر نوکن نا بلے گپ چیئے ان هذا الا اساطیر الاولین جب گستگی پیشی قدیمی قوم و راجانی قصہ اینی داستان و داسپانا پشکب تک چیزیں ٹیک کو نشان ہے قصے پشت کا پیچا نسل پا نسل چو روان چی قصہ ہم باز ہیں ہر قوم و راجی تھا ہر ملک و علاقی تھا کوہن زمانہ کی قصہ حیوانانی قصہ انسانانی جن و جاتو دیہانی یہ ہم آپ پہ میں قصہ ہیں
و هنچو که عکس یعنی دیگه بنیادی و انجام و نتیجه اینه این خبرانه هم دیگه نعوذ بالله انجام و نتیجه اینه که واجه هر رو که مارا پاترا پدن که قیامت بیت شما جست کرے بیت شما شرک سبب جهنمی بیت شما کفر سبب جهنمی بیت شما جرم و گناهانی قیامت رو چه سزا رسی هیچ پاترا پو بیارن که رو مارا شدن این بوده عین هروجی ها تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بده یک کلاه تو هم آینه سرکن تو آینه این یکی خبر بود قول تو یکی خبر آینه بوش سیرو فی الارض الله زمینه بروید آثار قدیمه هم پچارید عجیب ہیں سبحان اللہ آثار قدیمه کوهنه دور و زمانه گانی پش کبتے ٹک کو نشان قرآن مارا آئینی بابت عبرت گرے سر سو جاتا کہ اودا کر رہے تو یہ چیزاں کہ گندے کمی خیال پہ کرے کہ دور و زمانہ گی پہ میں ہم گوستا